Awusia mama akwaba biodo aba Adom TV so ye fame writer amenyo Rafael Diala Centro campesta creative we wiase na presentanie agudie mu nsem na mena so a ye de toa so e de amawo na ye hyase e de free Nerima da Salvador Santos Junior ye se osi akan e Saudi Arabia ho de okoye no Al Hilal ho eno bona kense na nsan kra wa pira kakra na Nema ne mpena wona ne tie ye fa ne Bruna Biancadi girl no ene dia ba montene se oni Nema jai na ni ni ana se na nsen na girl na fa yefunu eno wo baba no na before so be wa kura na Nema kochiti ama ba montene so ama Nema be patro so mesrew beri ma na be fum ofum afa no ena girl is Nema me dia chewo o wie ya ye say only fans model sa baba we ono so she bikini ne sa ne ma no na mo a Nema na nkokomu wo so pa ono so dia beto dwa say na no ada nkoyie wo ho na Nema start test and say ohia ni nude pictures any naked pictures no dia ya de pa because wa monitor na cha hu ne so koyie pa ti konya na anka beboa no baba wa we ye fan alien wono na say why accusation no asa release chats a oni Nema a have e de aba montene so Bruna Biancadi ko hu ye na wadwa o say da bi kuna me na watia na me mpena e bi adaachi bia metimi aware wo me no wa baba ko na nsen yen na afi wo for machi rough sa e ba ha dwene pa ti tinton tan brebra ama ne ama oso oni Nema omogya omodi omutimi gya no masa akwa no maba ti yan se bia we no Bruna Biancadi enso betimi aba no mabeto aso a ye piemu elba before fraud ya ma memfa anko ha unse cluboness omo a football clubs ekitom ye say game no sika omu pa uni sika untimi run football club kona ko bisa media ma sports ne club owner Mosisa Mapaka na nsin obo Africa no sika akomu pa anya sem ketoa wote ase na abrochire no de tie ne unse ne ma bebre wo hwa de determine say club owner we o ware ana so oni ware emu ba ko ewiem hyen private jet ebi nso so lorry car unse cars ne bi gina na so pa na afenso we yacht na yacht no na yesi Sheikh Mansour de wo Manchester City owner no na wono no yacht ni ne unse team no ya from the sky blues into blue no dia toso ni din no na guest state me fa and number 48 we Sheikh Mansour dia no na sika omo de toss yacht we and number 500 million pounds 500 million pounds to this car won't mean ya our top speed pa I will see in so no co speed 21.8 miles per hour and a co ti yacht we no and na boy temper kita club owner ye fa na Sheikh Mansour and edi kan okọ de toso mienu a o nsa papa bia na no ada oba sa Manchester United or per 25% Sir Jim Ratcliffe ono so de nie otoso mienu 25% ne nyamfa man de ba na ya cha o de sin so a eno so guest e kana ho be sa 14 and no so kita top speed pa 18.4 miles per hour na na boy 130 million pounds to ni sika ba ka se kelewele be ma John dis kelewele o china nwa komkura na manfo se ye quarter pa na enti Jim de enso de ni na de to so miensa a ono so ne de no ye se ano odene pa Mohammed Ben Salman ene kita board boku a from Newcastle United na say Amanda Stavely mo na keka ho mbaji ade na ono so de ne costo no 95 million pounds a ejina na so pa top speed no ene wa 18.4 miles per hour tia so ekoyie pa 12 guests ene kana ho ana se bibia nso adadin a we mrantie a na say apapafo mu a omo nkrofo ma so omo ware a je se omo ya cha omo de sinsuo so a omo je omani wo mu na ya cha no ebi wo ho a club wom football pitch wom snooker wom ba bia mba ji wani soloku pool ni na wo inside a nyasam keto akra enti we no uni sika ntimi run football club enti we club owner na onka top 3 ne ho de a o club no emesent to bibidi sa akeke ye hu Chelsea owner wom ye se bia obeba bia top 20 mu a eti yenyina we so abusua na yemfa ne nso so mo na influence ye from writer amenyo Rafael Diala Centro campesta creative we wiase na